نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، لإسلام أركان خمسة لا يتمكن لأحد أن يدائن به إلا من قللها، وهي شهادة لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والصيام والحج. أمبي على تنو أمبي أدمنيني أمبا يفدلي أمبا نيني على في أكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جوغو نيالاي جوم من كندا وري كندا بغاي نيالاي جوم من فيلي كندا بغا تسرولا. ambe sere ya ma shite minni batoci ala makka kani ala kelem pewte janyogon talala ambe sere ya muhammad wala ka jondo wala ka ciden do kisini nema baka ana ka sheba wana ka dunke wala ku kisimin ka chakosobe no temina ka boyala ka jonwa ka do ni islamiya min fuleni nye jongshenduru debe islamiya la mo si tese ka dina keni silamiya ye fo o jenson duru inde ka sabati bolo. O jenson duru ye jumaye sheri kuma fula ani sali ani jakabo ani su ani alaka so kata o kere ya kata hijike. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ولد له ولا صاحبة يعني جوجة له، وهو الإله الحق وكل إله خيره باطل. شركما مني جوشندورو يه أفولو يموني شركما فلا من مني لا إله إلا الله أمانا يجمعي أكورو يجمعي قل لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له. ko bato fen shite dugu koloka bato fen shite sankaba wolon fulala min ka bato ye tiɲaye ni ala kelen pewute je ɲɔgɔn tɛ ala la den tɛ ala bolo furumuso tɛ ala bolo ala de masa min ka masaya ye tiɲɛ ye bato fe bɛɛ ni ala tɛ a bɛ ngalo fɛn o fɛn faralen bɛ ala ka bɛ ngalo ala kelen pewu bato o de ye tiɲɛ ye o de ye haqiqa ye wa haja ma yutlaqu alayhi aqidatu tawhid yajharu haja المعنى في أقصر سورة من سور القرآن ولكنها من أعجمها حيث يقول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بل من فلنين لا إله إلا الله من فلنين ننكب باتو فنشيت من كباتو يعني على كلمة بوته وباخو نندما كو توحيدي عقيدة التوحيد نند بولي كو عقيدة التوحيد نمانا قرانا كسورة سرمان دويا بانجي مين قرانا كسورة با دويا فنا تمامي
downa na cidemma ka ñininka ittigi ala abe cogodi abe lahala jumana ala ko cidemma afuye qul huwa allahu ahadu afuye ko ala ye masa kelende ala ye kelende aka dalila ala ye kelende aka batola ala ye kelende aka mankutu ñumawuna ana ka togo ñumaw allahu samadu ika fuye ko ala de masay ni danfen be bin amma ko ñini afe danfen be hatagilen be ala de ma danfen be ba mako ñini ala fe ala mako te danfen na lamu yelidi wala mu yulad ama fe ngolo fe ma wolo wala mu yakunu lahu kufuwan ahad ala ni foyte kelanye laysa kamislihi shay'un wa huwa ash-shamiul basir ala ni foy bolente ala ni foyte kelanye meli masado fana yeli masado ala ni danfen ci tekelanye la ilaha illallah min furani nye akoro yen ni nye ka ala kelempe bato kana foyi fara ala ka wal kufru bima yubadu min dunillah ani mugmi la ilaha illallah niya fonni chogola anko akoro ye bato fen site min ka bato nye tiye ni ala kelempe ute nin foyi kan nenka aka sori dusukun kono ika kewalu kayira awanni mugmi inne nyen nin fo abi dusukun kono iya barake fenwo fe mbe bato kafara ala ka foyi ka babbe maka kafirana beye wal kufru bima yubadu min dunillahi min al bashari aw al hajari aw shajari aw duna zalika ni ko la ilaha illallah fenwore munum be bato kafara ala ka ibba bema ika be ko ika kafirina beye o kera hada madende sanna farala ka kafirina naye ni irido sanna farala ka ika kafirina naye ni kuludo sanna farala ala ka ibe kafirina yede ulu na nyogono fenwo fembe fara ala ka fo ika babede ma men ni eko la ilaha illallah imam mushrikiya ko imam mushriku ko umu ka mushrikiya ko ima bama la ilaha illallah min bidani fu be kelene ate foina fayima fu munum be bato ka farala kay ke ba ulude ma ni nye la ilaha illallah muhammadan rasulullah ka fu muhammadu alaka cidenye o fana ka fu nenka aka sabati bisukun kono ika ke wala ukayira Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammadu Rasulullah abaka sarati nani gorobali fo nuyu farafara abeta fo woro ube wolon fula ako Muhammadu Rasulullah sarati nani bala gorobali nani bala tatuhu fima akhbara cido nyi kibariya ni femminye tatuhu fima amara cido nyi nyamra ni minye katugu cido kwa kanyamar kanna واجتناب ما نهى عنه وججر أيب لفنه فينا إكاتوي وتصديقه فيما أخبر شيدن كباريا فو إكادا أبلا ولا نعبد الله إلا بما سرى إكنا على بطني سراشية ni Muhammadu maminki masariyai ni nunu tila Muhammadu Rasulullah sarti folo beke jumaye al-itiraf bi risalatihi wa itiqaduha batinan fil qalbi Muhammadu Rasulullah sarti folo Muhammadu Rasulullah ika jenaye idusukun kono kafo cidende do ala de yaci kana jinnani hadama dembema sonni ma idusukun kono Muhammadu Rasulullah sarti folo ninye sarti fulana wa nutqu bi jalikan wal itirafun bihi jahiran bil lisani fulana innen kafo ko Muhammadu Rasulullah ka bangen nen fanaka nen ka kuma naye nen kafo ko Muhammadu ya laka ci da yin ni ya fulana sabanna wal mutaba'atu lahu bi an ya'mal bima jaa bihi min al haqq
ويترك ما نهى عنه من الباطل. سرتي سبنا نيكو محمد رسول الله يكتبو تشيدنكو صلى الله عليه وسلم. تشيدن ني تشيا من نانا انانا ني تشيا مني انانا ني سرا مني يكبارا كنويه. تشيدن ني بليليك كبون غلو منوما يقولوا يه كوتوي ني سبنا ناننا وتصديقه فيما أخبر به من القيوب المادية والمستقبلة. إكا تشيدن تشيا تيجيا تشيدن يكباريا منوفا يقود دغولي منوفا منون تمنا أني منون بنا ني حديثا كوني دي سهرا كو تشيدن يافو يكدا على أي كباريا لكني كود دغولي منون تمنا ني منون بنا يكدا على نين نانينا دورنا محبته أصد محبة من نفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين. دورنا يكتشيدن كانوا لا كانوا من كجل يكتشيدن كانوا كتمه يركونكا كتشيدن كانوا كتمه كنافلوكا يكا كانوا كتمه كدونكا يكا كانوا كتمه كبانغ باوكا يكتشيدن كانوا كتمه جيا كموبكا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. شيرين قد دولا كلم تسكا كمؤمن يا أبدا فوي كنك كانوا كتمير كونكا إكين كانوا كتميك نفلوكا إكين كانوا كتميك دونكا إكين كانوا كتميك بانغباوكا إكين كانوا كتمي جيا موبيكا نيندي دورنا يفوي كتشيدين كانوا ورنا وتقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. إكا تشيدن ككما إكا بلا مغبك كما كاينا من كان نهذا مدين كيرا تشغو إذا تشيدن ككما بلا بك كما إمامنا صافا يوفو أقوى وقد أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهل له أن يداها لقول أحد كاين من كان. إمامنا صافي كوكو سلامو بناكا وبنالا شيبو تابينو وبناكا كم مغني تشيدن كسنة بانغريا كومينا ko ate daga eye ika ciden ka sunna intoye mugo shika kuma kama o tigi kera mugo sugo ye ciden ka sunna na katasira da ka kuma de be bila be ka kuma nye o kera doni ke baga isa o kera bange baga isa o kera shegu yesa o kera maba yesa o kera woliju yesa ciden ka kuma de be bila be ka kuma nye wal amal bi sunnatihi ani kabara ke ni ciden ka sunnai sallallahu alaihi wasallam wode fulennu ko walla nyu badallaha illa bima sara kana alabatu nisra siye ciden mamin ke sariya muhammadu rasulullah sallallahu worona ninde ciden ka kuma kabila be ka kuma nye ikabara ke ni ciden ka sunna de kana bara ke ni mugoshi ka tabolo kaina mankana ikado ko sariyali akhidaw dinaw bato jogonyono abebeta ni ciden ka sirade ciden min sabate kan min ke sariya beta ciden ka kuma dela akhidaw beta ciden ka kuma dela bato togo beta ni ciden ka sirade jogonyono beta ni ciden ka sirade tabolo shide te dugu koloka ko ye tabolo ye mogo bese ka ota ka ke oka ka labato naye ko yibedo arjanna kono ni ciden ka tasirate sallallahu alaihi wasallam ko min nyogon halaki min be jamana nunun kono ko bena ka tabolo bena ka tasira nunu ngalawunde nunu ngalawunde walla nyu badallahi illa bima sara kana alabatu nisra shiye cide man min ki masariyai taqdim qawli ala qawli kulli ahadin wal amal bi sunnatihi ciden ka kuma bila be ka kuma nyai ka baraka ni ciden ka sunnade sallallahu alaihi wasallam ninde muhammadu rasulullah sarati woronay asarati woron fulanna wal iman bi qatimatihi sallallahu alaihi wasallam
ikalli mana naye ko cide ko alede ye cide bellabai alede nabi nyima bellabai ma kana muhammadu aba ahadin min rizalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin alako sebo ma ko muhammadu te mo faye awula ni alaka cide ndedo anin nabi nyima dafa baga أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي شيدون كلين نبي نمو بيتمي بغد النبي نمو تني كوفي أو مغو نا بابلو كون نبي نمو لبن بنا مين تشيدين ويكافر وتشلا ما يري بس كو تيجي قرانا دي غالون تيجي أتيجي شيدين كاريسا سهلين دي غالون تيجي ciden ko muhammadu ko alede ciden bellabaye ko alede nabinyo bellabaye muhammadu ko alede nabinyo labaye najuma tale kofe no mo ko nabinyo wore bena kofe ede to ko kafiri parce que madda alalay madda ciden la ye ala galon tigaya ye ciden galon tigaya ye qur'ana galon tigaya ede to ko kafiri ala kan kisala kan tanga awa muhammadu alaka jondodo abudun la yubadu alaka jondo ate bato wa rasulu la yukajjab ciden do mo kana galon tiga yafana alaka jondo ate bato de ayinya amrani minye bode ka yafatanya ka bomin nay bo toy ciden do fana mo ta galon tiga yafana ayefin wo fenfo abecinya donc ni nyefolo ni nye silamiya jonshen fulana ye as-salam sali alako qur'ana kono وأقيم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون على قويناتي سلي أي سلي ناتي أشغلا أكادو سلي أبي هذا مدين بالكابو جغلا كلولا أني كوكونيو سلاميات جونسون فلانا يسلي دين بالمو ودياتو نانا عبد الله بن شقيق كحديث التابعين ديرو أكو كان شهاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة عبد الله بن شقيق أكو تيرن كشيبو ببولو كبارا شيته نيا توي سلاميا كبارا ولا نيبك كافري ني ساليته تيرن كشيبو ببولو ni mugo ye sallito ye pewute salli ye kafiri shebo bolo kiren ko sallallahu alaihi wasallam inna ma bayna rajulin wa bayna shirki aw kufrun tarku salah kiren ko min be hada madenni kafiri ni mushriki yace o ye sallito dide wa qala sallallahu alaihi wasallam ali ahadu alladhi baynana wa baynahum salah faman taraka salah faqad kafara kiren ko faran shiyam min be silamani kafiri ce o ye salli toli de mogo ni ye salli to te salli kiren ko ye kafiri umar ibn khattab ko la hajja li islam liman da as-salah ako ni yorote mogo ye islam yakono mogo min ni ye salli to ye umar yen ni fo seba be kundeka so baga masurala ako ni yorote mogo ye islam yakono mogo min ni ye salli de to ye awan balimaw mogo nyuman munun tamina ala yutanu ni salli kele tumami ala ismaila tanu ako wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati wa kana inda rabbihim radiya ako ismaila ko tumba ka demba yanya marani salli ani jaka ko ismaila kera mogo minni ala yire jena ko ala yire ni sonjalen tumba ko atumbe bara min kenni kaka demba ya nyamara ni salle ko nyamara ni jakali ala ko en kaciden ka kibariyala wa amuru ahlaka bi salati wastabir alaiha la nasaluka rijqa nahnu narjuka wa li aqibatu littaqwa ala ko en kaciden fanama muhammadu sallallahu alaihi wasallam akoy ka demba ya nyamara ni salliye ika sabati salli ka fana neti nyinin kan na folo ko lan tinyinin ka garjagela mimbe eka etini ala che bedroini ikani ala che dila minyi ka garjage koye minyi kan na folo ko wote eka obenne ala deka ika demba ya nyamra ni salliye ika sabatoka ne ala tinyinin ka garjage la ne ala debi garjage wali aqibatu littaqwa
كل بانكو نيما أبدي على نسرنا بقودما بل ما مغنيما منون تمنا على يوتانو نسالي سالي سلامية جونسين فلانا دي ni mogo mogo te salli itogo de ko kafiri awa metuma mi ala ya ka jonyuma untanu anana fode konno na bila jugu bena bila unola ulumma ko te salli law benin de ngode bato ambo tilela sisa fa khalafa min ba'dihim khalafun ada'u salata wa tabu sahawati fa sawfa yalqawna khayya tuma mi ala mogo nyuma untanu akon ni mogo nyuma utemenen ko fe konno na bila juguna na bila unola ulube salli toye ulube salli ya garu umma kote sallu bolo ubun ni ndungo bato ko ala ko wajibu lutigla mo bina bila jahannaba kono munu bettinen ko keni salli ka sallu lagoshi farda sallu de be lagoshi ko salli rete islamiyate salli yo koy ka lagoshi ka bafuye harin nafilaw ku lagoshi ku bafuye jakaw be lagoshi sum be lagoshi mo gonfe munu buddambe kata islamiya ma jamana in kono ala ya ka kofo koy ate balanawo ala ya fo akwa ubena fa khalafa min ba'dihim khalafun ada'u salat wattabu sahawat fa sawfa yalqawna khayya munu be sigi ka salli lagoshi ka salli bodala munun be sigi ka sulla goshi ka bodala munun be sigi ka jakaw lagoshi ku bodala munun be sigi ka nafila lagoshi ku bodala ala yi ko fonye akoy bena akoy nona bila jugu de ibena akoy makote sallila ala yi ko fo koy bena akon nindugo batola de yi ala yi ko fo koy bena ina na dere anyiye me tubi sani sayaki sorode ni ma tubi sani sayaki soro ala ye min foyi ka bi soro la gara fa sawfa yalqawna khayya wajibu beta bila jahannaba tasuma konoye alaka kisala kantanga balmu sallite fendeni yede anana abu hurata ka hadisala inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhatin faqad aflaha wa anjaha wa in fasadatin فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريدته شيء يقول الرب عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل له من فريدته ما انتقص منها ثم يكون سائر عمله على ذلك ni hadisa be turmujiri nasai kono ani abu daud al-bani ko hadisa yin saleno cirin ko yomal qiyamah do ko jo bara munum bini alache ala bi nyinen ka fion folo folo minna o ye sallide jo bara munum bini alache ibe nyinen ka fion folo folo minna o ye sallide cide nyode fo sallallahu alaihi wasallam akon ni ka salli nyana awa koy kisra yi ganyara akon men ni ka salli cinyana cidon koy bonona ipredila bara tote laje tukune me ciden ko na ya soro e ka fardaw cinyana fardaw madafa ala ba fu malikawiye ayen ka jol la je yala nafila sallu ba bolowa min nafila sallu soro lay bolo ala ba fu malikawiye aya kan nafila sallin nunun ke ka ka farda yoro min nagasira ko dafaye obo kan nafila ke ki ka fardaw dafa wala eka bara to bebe dafa yen nin chogo de la fo ala kati kisi ni hadisa sahlende mugo ye fardaw yere bodala jamana in kono ni sungalo tallaba min fulen nye ni ciden tumbe yele man misidi kono namba iseto ya fuanye kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dagara la asru ahya laylahu wa yaj'alahu wa jadda wa sadda limijara ko ciden tun kera sungalo tallaba na shera ko abeyyele man misiri de kono aba su bede nyanamaya ko aba ka dembaya kunu aba jija aba aka fini tafsiri ka giriya ko sobe bato kama mogo tara sigi ko o sungalo tallaba na filaw de lagoshi jamana kono ulubu dambe fana ko ulu islamaw de kata on na filaw de lagoshi ko kata shi ka kulo la hawla wala quwwata illa billah alaka sariyaw ciden ka sariyaw
ciden yere tumbe yele man misiri kono komin kama mogo beta sigi kodule da gosi kodute dina kono yere sungalo tallaba ciden yen nafila ke su sabade su folo ayen nafila ke ni seba wuye fo su tilance yusoro misiri kono su folo ayen nafila kuye fo chaman tara su felala su fulana ayen nafila kuye fo su tilance su sabana ayen nafila kenu yem fo ulu sirana sugurudu kanu soro misiri kono ni hadisa be turmiji kono hadisa sahalende do su saba sunani nan de sebo farla nyogon kam misiri kono misiri fara tew cide mabokana dugo jele akwa yem min ke katam misiri la mbora kala manya dode me nya toye sungalo nafula min fulani ninne dumera ka kana kauka wa fardaye ninne dumera ka kana ka wajibi ni fardaye ode ya to ne mabokana me cide nya ke su saba tuma me cide fatura bakar bilala nola oma anyana maya umaru tilela umaru ya anyana maya umaru ya do hari na alayya ke na alayya anyana maya teke wajibi tugne abeto sunna yala wala umaru ya anyana maya kasego fara nyogon kam misiri kono tamimi dari ani ube bun kabi ko ke almamu ka sallini jama'a ulube ka ko te dina kono chogode me nin jamanai alaka hakliman de duma duwato ala abwabu jahannama me mo sugu munu de cido nyu fanye de ako aqwahuma akhafu ala ummati ali ayimmati almuddillina cidon ko be siram man to ni mo munuma nyema fililew awa jamana nunu fara o nyema fililew de la tenton jiya fara o nyema fililew de la tenton duwato ala abwabi jahannama mani ajabahu ilayha qajafuhu fiha huje fataka hadisala cidon ko wolili kelaw de da ku be jahannaba dinga dadela ube mogo wole kata min ayu jabi duro baw fili jahannaba kono ala kan kisi kantanga kabuka fitna no ka torawma barakallahu li wa lakum fil qur'ani al hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al dhikri al hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum risail muslimin min kulli jambi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بل من الإسلاميات جونشي أصبنا ويجكد على القرآن قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها على كتشيدما أكو جكب ملا مغو كان نفلولا iku yere seneyani jakai mboli ku kan na fulo serena nai jonsen sabana silamiya jonsen sabana oye jakka bode silamiya a jonsen nanina shiyamu shahr ramadan sungalo sunni ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus shiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alakum mu'minun ne alaye sun kauka fardaye komi mu'minun taminawunye sun kera uluka fardaye chogomi ciden ko ijara itumule hilala fasumu akonna ye sungalo ya yesu awasila manton be jera la ube farlembe nyogon kala ka biaka ko sungalo sunu ye fardade silamiya jonse nani nado silamiya jonse duruna al hajj hijju baitillah abekum ni alako qur'ana kono al hajj ashhur malumat faman farda fihinna al hajja فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتجودوا فإن خير جار التقوى واتقون يا أولو الألباب alako hiju kalo do donendo ni mogo minye namu kenu hijuye nin kalo nunun kono alako fala rafasa kana kumallan kolon fo wala fusuqa kana fashiya barake wala jidala kana nyogon soso min nafatala nunun teke hiju kono nibe hijula wala kunna ye hera ke alabado aye sure fanata sure fana nyumay alanya siranya de walillahi ala nasu hijjul bait man istata ilayhi sabila ala ko bi hada madun kala ka so
aka kere kere ya kata hiju ke ni mo mi nya sesoro balmo nunun de silamiya jonse nduru inye wakati koso awa ku teleya balmo nin jonse munun fule ninye hada madon kan nunun mili sobela silamiya tese ka ke silamiya barani nunun tibolo awa nunun do la kele mo be sigi kala goside ubi ibe tilonge kena yede kana nyaga ebe dina bara la ibi yere jate mina karamogo ye chogo ibi yere jate mina silamanyema ye chogo ibi yere jate mina dawa kela ye chogo niye nunu la gosile iye tilonke kenu ye iyu ko idusukun kono iye kafiride ala de yo fo qur'ana kono qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahji'un la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum ala ko cida fuye ne ala ka ayaw ne ala ka cidin aw bettilun ka kenode akana ujura shifo aw kafiriyara de doro kan liman yakofe awani mugo ala ka jigife ube cidin ye fengo fenke batoni sariya de ni mugo yo okko idusukun kono har ni ba ke ka kede ye kafiriye o de lay munye jalika bi annahum karrihu ma anjala Allah fa habbata amalahum ala ku ye fendo ko ne ala ye min jigi u yewo de ko u dusukun kono ne ala fana yu ka bara be tinya donc dina te tilon ke fenye de silamiya dina te mo shikal la gosile fenye silama dina te mo fika tiatir boyoroye silamiya dina ka batona awa akata mansion u te mo shikal tilon ke fenye kubu la gosi ku sapute o bi labo silamiya de kono ni sara ka katifi di jahannaba kono على كان كسلا كان تنغا ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله لإسلام أركان خمسة لا يتمكن لأحد أن يدائن به إلا من قللها وهي شهادة لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والصيام والحج أمبي على تنو أمبي أدمنيني أمبا يفدلي أمبا نيني على في أكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جوغو نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من فيلي كندا بغا تسرولا أمبي سيري أما شيتي مني باتوكي على مكة كاني على كلم توتي جنيغون تالالا ambe sheria muhammad wala ka jon wala ka ciden do kisini nema baka ana ka sheba wana ka dunke wala ku kisimin ka chako sobi no temina ka boyala ka jon waka do ni islamiya min fuleni nye jo senduru de be islamiya la mo sitese ka dina keni islamiya e fo o jensunduru inde ka sabati bolo ojon senduru ye jumaye sheri kuma fula ani sali ani jakabo ani su ani alakaso kata o kerekere ya kata hijike al-awwalu shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah mana shahadatu an la ilaha illa Allah أي لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء
إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ولد له ولا صاحبة يعني زوجة له وهو الإله الحق وكل إله خيره باطل شركما مني جوشندورو أفولو يموني شركما فلا من مني لا إله إلا الله أمانا يجمعي أقرأ يجمعي قل لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له ko bato fen shite dugu koloka bato fen shite sankaba wolon fulala min ka bato ye tiɲaye ni ala kelempewute je ɲɔgɔn tɛ ala la den tɛ ala bolo furumuso tɛ ala bolo ala de masa ye masa min ka masaya ye tiɲa ye bato fe bɛ ni ala tɛ a bɛ ngalo fɛn o fɛn faralen bɛ ala ka bɛ ngalo ala kelen pewu bato o de ye tiɲa ye o de ye haqiqa ye wa haja ma yutlaqu alayhi aqidatu tawhid يجهر هذا المعنى في أقصر سورة من سور القرآن ولكنها من أعجمها حيث يقول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بل من فلنين لا إله إلا الله من فلنين ننكب باتو فنشيت من كباتو يعني على كلمة بوته وباخو نندما كو توحيدي عقيدة التوحيد نند بولي كو عقيدة التوحيد نمانا قرانا كسورة سرمان دويا بانجي مين قرانا كسورة با دويا فنا تمامي دونا نا چيدما كانينكا إتغي على أبي چوغودي أبي الله هلا جمانا ala ko cidema afuye qul huwa allahu ahadu afuye ko ala ye masakelende ala ye kelende aka dalila ala ye kelende aka batola ala ye kelende aka mankutu nyuma una ana ka to nyuma allahu samadu ika afuye ko ala de masay ni danfem bebin amma ko nyine afe danfen be hatagilen be ala dema danfen be ba mako nyini ala fe ala makote danfen na lamu yelidi wala mu yulad ama fe ngolo fe ma wolo wala mu yakunu lahu kufuwan ahad ala ni foyte kelanye laysa kamislihi shay'un wa huwa ash-shami'ul basir ala ni foy bolente ala ni foyte kelanye meli masado fana yeli masado ala ni danfen shi te kelanye